thlir tu le ngai thatu zong te in zewain chibai ka buk chewa du sakna sang ber ka hlan bok chewani ole tu lai chu tita ila tu hnaya chuan Mizorama kan mithiam tak mai Hriata'n te a thang hle maya abikin tu lai isulian tak mai kan khel to play thailo FCA 2023 awanga MNF 10 total ban hoi hot antum ta ka tang phei kha chuan aron tang zual hle a Mizo National Front movement akhan ti thu pui manga athuzia ka phei chuan comment section lama an beina sa hle ani amai ro chu hetianga beina angchi hian athil ti tum engma athul tir lowa engmai na dal lo ani top mai malam panin akal mia mai ni he video ka siam ma darka level kalta khan MNF total ban hoi hot tur ti thu pui mangin aron ziak le ngala anu loka tu Mizo ma in kan ham pasal thate dot in aron ziak le ani pusia te hi aom mai lo hle ani ti riat theya zoram hi vm ema mi puiten thudik kan riat hi aduni ti hi a riat ngoi in ka ria FB a mitam takin athuzia khi an chiar le me ka FB lama chiar velo YouTube lama ngai thadu te ta na an ngai thak turin karon da vele don ani ole masa in MNF total ban hoi hutur ti hi kan chiar masa anga tunai longai thang MNF total ban hoi hutur hi ni somni pok October sang ni somni panga Wednesday ya ani dona an total ban hoi hutum chan berni omalang chu tunkum August la Mizoram Assembly FCA 2023 an lo adopt tak mai wang kha ani ome Assembly House floor akhan kan MNF MLA pakwa te po anom ve vek thawa ia sono ti po soingam lovin an ngoi abstain ngam trok thunga an din mun ngai to puya hiat thiam pui thei tak zo kero chu an lo yes we chuan zpm malak na an support tin ani in MNF tan atlom thak don si an no ve thuple MNF MLA pakwa te no tia phalai kha zpm congress hoten central sokara a video clipping an thon thanga an thopui alliance big brother le anin nga na ve ber ni thoreng tur central BJP laka tlaklum tolo kum khwa an hlau tho boxi nakina Mizoram mi pui read voters laka line soifel thei all sam ber tur action smart le tricky thei ber abstention an thangta abstention ti chu ngoina tinani asa prong hi riat thiam lo om ve thei china chutiang background ang chia chuan thlani nuwa assembly pon lama ve thung MNF party in total ban total chu 100% ban chu Hindi khar tina mangin FCA 2023 adoption chu andulo hlau thar le zoi donani Assembly House chungkha AC air condition ani karinga boruak dai nuam noya chuan rilru arorum thei vaklo ani ma na diktak chuan kum sang ni somni pathum atanga sang ni somni pariat chung hian Mizoram mi puite hian assembly chunga opposition MLA kan nei mu mal theidon lo tina ani aboi khak fu donani assembly floor an ngoi tlat point ko thlera chau an ngai dan diktak kan re thei chau thin don tina ani he news item an post na pakhata MNF legal board lama an ho tu pa le mishat khokheng kot lama kasar senior ngoi salal pian fela chong thu chuan moi thuk le sweet deuh main MNF hoin ni somni pakwa October sang ni somni panga total ban an hoi hot na chan ber chu FCA 2023 adopt du lo lan tin ani satlia lovin tuna kan zpm sarkar noya kan Mizoram le nam a him tak lo wang ani ber jok tiang hialin original text ro ka mule le thei to lo he post ka siam chan po sarma pian comment wang ani fan thowa kan MNF unau te tan chuan chan sang wangin kan ram le nam aral an hlau le thar to ani ve maya kum somruk don lai aloliam le ta boxia party ain ram le nam koshan ain pathian da chung nunglar theilomila chu kan zia tlangang mole sarma pin hne na le MNF hote hne na kangen ngol du le tak tho ero chu chuti chu ni som pakhat November sang ni somni panga dampa bial by election zoa total ban ta hut zokila series of program siamin Mizoram pum huapin in ben har project neitum ta zokila kan thalai te zir china tan MNF lo in din chaudan budeng hawin independent Mizoram an lo fight rangem article 371G of the Indian Constitution MNF movement awanga kanin ti sual chu hi enge ni chia ain soi theina chi nge ngoi bo san wang chi tin voina tangin way forward ngai tuin how do we go from here tite MNF rambuai sang zakwa somruk paru ko tangari duk slogan le khatilaya Mizo nationalism kan lo ti ve mai thin
your vai hot level equal to your Mizo nationalism tiang chi aya changkang deu Mizo nationalism thar neo Mizo nationalism slogan turte ngai tu ho ila o pathian le kan ram Mizoram tan ti bur tu party tan chuan avain me om zok vele o nge ni som pakhat November sang ni som hi panga main kan Mizoram le nam hi aral man tak tak kan hlaw nge ni electoral political game thing deu West Bengal political slogan lar hobena chalbena kachir diklo mai thei chalbena zonga kan ram le nam bol a cholo hi chu kan MNF party ho tu te ngai tu na level hian alo phak tak lo zok lek em ni le lalpa Mizo Christian Indian tribal min lo siam hi chu kalom em thowa hei ba ka live combination fu po kala se fu thei chuang leilowa ma semo kalalpa a ha thak ve det chang hi chu om thinasin eng po ni se kan han noi chole nak photanga kan la zia chove ngei tur kanga ya chuti rualin khongain kan ti sa ril ru le rau te ro chu ikuta min von him sakzel photang che please ole khati zong kha ania awacha in athu awan fing takem athu khan ngai tu tur tam tak aomin ke ria abeng war thak tak zet ani ti chuan apani na chuan tu Mizo ma in kan nam pasal tha te dot aron tia hi kan ngai thale don ani ngai thanga lang o kan musit lo kan diriam lo an ho tu pa ber pulal denga kha alo noi ema kan MNF movement trobul le kal phung chho kha kan han riat chian chho tak nu apo kan nam pasal thabik te phei chu kan za kan ngai sang chho reng lo pui to ber zo ka ro chu pu ber lo noi lu tu ka zara om se nei lowa nun na chan le tot na chi sang nam pasal tha te mai ba ka kha MNF movement abila thofu lo luat awanga Mizoram mi puite ngei tot na nun na chan le tot na level sang awangin apoi ta vong zok ani ber mai alo ni takemo tin in ngai dam tonila MNF movement lo support to the point chutia lo soiro pui chia memo lelam ve thunga MNF movement lo ro pui lu tuk lo zia lo man thiam te ami zo lo Mizo nam patsan tu ang zia nga lo ko let vel kher atul lo so lal shia renga changte ser chip khwa hi Mizo ni na le Christian ni na hian ke aya chiang kuang le in la fatu turbik asan pa in tu ma anom karing bik lo bur ke ma ve pui ro hian khati zong kha ania o heta hian nam pasal tha martar te musit tu ti tu hian ti tu pos hi pusia ta hian ronda pa puya pipia ania kan chiar nge o pusiat isu chiang du pudu lakinga in support hi chu a horopi thalem lo ni hi chiar har khop mai pudu ama ming a soi du dan teng te po hi a thalo khop mai amol thak kan ti jok don nge pok thalo tiang em maya siam han mu sit chu siam hi mu sit pha kan ni lo siam ni tur hian in adam chung hian ti thei karing lo shim MP ni idu ichan sna nungber imizia inget lo le tribal Christian ti thupuya nammar tarte mu sit hian idu hi kan ramta na thalowa ram mangai po ka tingai lo che mani masial chongkor angini I lo ting po karing lo ti me maya ta hian po hre changte po hi angai dan ani chialowa a chang ve ni tunge nam martar te musita pudeng lo no em mai kha pathian in Mizoram le nam min ven him na ro puirap thak zok alo ni e kan ti mai ani zok kapo si uluk taka chiar zo lo tan like mo comment kher angai lo ania ti ve ta me mai ni hi ole atop na bera chuan ZPM General Headquarters Media Lamten PR anon suavele ta mi amaya MNF in mipuitana harsan siam zonga total ben hoi hot unreal hi poikanti dampabial by election an that pui pha ari nomlo ti tu pui mangin PR anon siama chuchu kangai thavele donani ilongai thang that aizo the 13 October 2025 MNF NEM that ni sari October sang hi somni panga in that ni somni pakwa thasom sang ni somni panga Forest Conservation Amendment Act 2023 adopt du lo na lan tirnan Mizoram puma total ben hoi hot unreal thutamai hi makkantia ngai tu anona sud le ngai turin kan be sayani tin total ben hi dampabial by election boruak siam tumna mai ni in kan ria wantlang har satna then zonga lung oilo na lan tir tuma anro re na sangin thu awatha mai hi poikantia politics ham thatna lak tum rana boruak siam tumna ani ti mi puin an riat chen ema wangin mi pui zawang tal point thule turin kan be sayani FCA 2023 hi Mizoram Legislative Assembly MNF MLA tetel na sesona lungrual taka adopt an yangin
soi noi lova pom ve mai turin kan be sia FCAA 2023 adopt tura House resolution pass ani don khan MNF MLA 2 main remtilo antilowa lungrual taka pass ani hei hi forest clearance la konga kanramin harsat na to thin alo jang khai jong na na Mizoram sarkar malak na ni ti hi laulawa pomngam turin kan be sei ani FCAA 2023 hi forest dan ania forest ni lo mun danga man tur ani lo adana hian chiang takin ain ziaka he dan hian heng categories te hi ahom lowang ti ania he dan ti chu forest dan FCAA 2023 hi ani ahom lo tur soina po chiang takin heng forest land te hi such forest land ati zer ani chumi omzia chu forest ram omsa notified and record atang chumi omzia chu forest ram omsa notified and record atang khan heng forest land atang te hian forest clearance la ka ngai lawang tina ani chumi omzia chu heng exemption ape ko hi forest area atang chawa exempt ania forest ram nilo mipuiram non forest land atanga exempt anilo. The exemption clauses under FCAA specify their operations in forest land and recorded forest areas, not in any general land or non-forest areas. Indian State of Forest Report ISFR 2023 ang chuan Mizoram pumpui area hi square kilometer sing ni sangkhat le somrit pakhat ania chuta tang chuan forest ramachir declare forest area chu square kilometer sanga zaruk somni pakhat chau ani forest ramachir ni lo mipuiram non forest hi square kilometer singkhat sanga zali somli a om forest ram square kilometer sanga zaruk somni pakhat atang chau hian exemption hi pe kania apak mipuiram square kilometer singkhat sanga zali somli atang hian pek anilo. Non-forest land does not fall within the purview of the Act, so its restrictions and exemptions are not applicable outside forest areas. Ti ani. International border atanga kem za chunga hian forest ram square kilometer sanga zaruk somni pakhat a omvia Mizoram chunga development na poimo zole ram ven himna ta na poimo na heng forest ram te paltlanga tho atul chuan asan pa forest clearance lak angai lovang all samzonga na tan thueni theinan forest clearance lak na tan hun tam tak ngai thin in principle approval lane na anlo tan theidon ani ti na mai ani forest ram chunga hian state sarkarin thunei na pum blum kan nei lova forest clearance pe theitu central sarkarin forest clearance lak ngai lo tur ram asoina ani a chiang hle mai heta hian heti khopa asoi chian poa kan la chiang du lo ni chuan ama khle ome article 371G mangin FCAA 2023 hi pomlo thei kan ni te meu maya amai ro chu concurrent lisa om ania wangin kan hnol hlen emo kan hnol kumhlun permanent theilo kan lo hnol ani poin kan hnol na non adoption khachu ati khotlai lai lok na temporary delay yani. Mizoram's unique status under Article 371G gives temporary veto over parliamentary laws relating to land and forests, but not permanent power to annul wholly or resist them. Hriata'n FCAA 2023 hi kan soi lawam chiam wanga Mizoram le mipuitana lawam turani lawa. MNF hian Mizoram shalturang hian le Article 371G a kan special safeguard mangam lawang hiala ZPM sarkar puwa total ban hoi hotan tum hi danin ziak an chiar thiam lo luinge mi pui fui porantum ti hi mi tam tak zona ani thudik tok lo manga mi pui soi thaite wantlang nun phung dangchep zonga khosakte politics sam thatna lak tum rana boruak thalo siam te hi bansan turin kan nge nani puzoram thanga kai shoi MNF sarkarin Mizoram House Buligans Kolkata Mizoram mi pui hriat lawa aru karala mantlom taka anshal neile le tura beitu kan chief minister pulal do ma kai shoi na noya Mizoram hi ahimani ti lo turin kancha ani ole khati zong khania abengwa thak tak zetani anhoya hian KZL biak ngeta general secretary media and publicity department ZPM general headquarters in ISD ani ole khati zong khania achiang fek fok hle maya Mizoram House Kolkata mi pui hriat lo sal dai tu te hian FCAA 2023 mang hian ZPM in kanram anshal hi lo ring lo ula kum sang ka ko samsari paruka Mizoram chu India ramani lo ti dai to tu te hian shal ang zonga kan ngai don ni chuan in shal na hi reilu tuk to ke ni pian ma dai to khan pulal deng hawin in lo shal dai to ni kha khang zong te kha ma ni hi in shelet veila kan thil ti hi hria ila tin chu ba ka mi puinun phung ti khaila ka
mi pui ei zon na te ti boi zonga FCA awanga total ban hoi hot in tum te po hi ni e lo thul le ngai tur chewin kan ngen bok chewani ole khati zong kha tun chuma video kan ti chu thei chu lo ni le ta thi tu le ngai thatu zong zong ten comment section a khoi takin in mudan le in ngai dan te eron se le liam turin ka ngen du chewa tin like comment le share te chan min lo lak sak zel tur chewin ka ngen bok chewa min na subscribe lo te point min lo subscribe theu turin in khonga ina karon ngen tak meu mewani e